Kini all Tripura Kokborok media Puramni Mungui kaisa media Puramni kaisa organization Khajakmani organization Khajakmani aboni first general meeting oro asukjakha aikai kini oro ketalkai borno janja boni portfolio rijakha songjakha portok songjakha aikai aro je media roni je Kokborokni botomone print media electronics media, social media, rona jotono khoboi abo khajaka tai boni oroni jotono general body member hisebe narjaka tai executive body member khoroksiba 15 jonoti executive body khajaka ai executive body ni nino oroni bisingo taisa go khajaka podok somjaktika jemon president tai vice president khorognoi ai tai secretary, assistant secretary khoroknoi, tai treasurer, ai spokesperson, ai tai office secretary, ai borokno songjaka, abisingo songjaka, president kha Somir Deborma, vice president Deborma, vice president kha bo Kesrangti Tripura bai Sunil Deborma, ai secretary songjaka Soilan Koloi, ai assistant secretary tongo Biplop Deborma bai Bina Deborma ai office secretary tongo Xavier Koloi ai treasurer tongo Sujit Tripura ai no boro ai spokesperson tongjaka Jasmine Jomatia ai tongjaka ai boro kini kobama kini boro kobo advisory board bo kaisa tongjaka abisingo tongo ang sakbaithang Narendra Deborma tai Turwala Deborma, ai Ojit Deborma, tai Bipul Deborma, tai Koroksa seng naharjangnai abo tabo thi kaijak suyako, ai abisingo tini kabama ko kaham salai lejaka sini advisory board ni je tongnai rogo manjak phainai rogo ko kaham saka tai oro je media ni bibinno media ni je phainai rok abo sikla salai rok borok dibisingo gobang kung sikla salai rok borok gobangma ko kaham bungni wansung bungni harmungno tui sawi khnarika ai borok samani yagulo jeng belai no khatung ma tongkha je u social media electronics media rok busango kaham samung tangi thana bagoi borok khasongjak bo imang nukjak tai yapri bo sejak bung yapri gobangma no bisingo no sekangui tongo etei phainai jora rogo bung yapri tebo busango sekang thanai borok tebo na harmung kaham tui busanga gobnai abo bagoi no puram khajaka o puram ni bising tui borok puram no asuklai program salai lai busangni kaham sal kaham pomung chamung sini sikla salai bisingo sini borok ni bisingo tebo na harmung kaham wansung kaham tuniri nani bagai bongni samung kaham tangthani borno khatungma khajama rinani bagai tai abono rogi gobangma ko apti sajaya kokno sanani bagai borok busango saito lainai tai apti heker borok busango samung tangthanai tai belai no tini oro pot manjak tai oro je executive body songjak tai general body member songjak rungna khabang khaka utungni hambai yaparo ai tinango borni bisingtai jini keseng sal kasai phainai nei ang khaklai tai bisingo je total songjak Somir Deborma yagrawo tai spokesperson yaksiwo Jasmine Jomatia borno sanan bagi kobukan Chini Tripura wo kabangma houses rogono samukhai tawo chini Kokborok journalist rok borok ni jodino sago sakatin mung te borok ni demands borok ni rights rok ma khatina ragna bagino chini o motha songsajaka te plus dofa no sijanani jeng kok salayo allama phunongnai sabong kha jeng jotono journalist aban bagino tere kha chini news ni quality no kaham khairi te plus social media o bo chini dofa no kaham lama phunongna bagai bo chini o dofa sabong khainai amsuk no ke all Tripura Kokborok Media Forum ni spokesperson tabuk chini president kok sana kisha je tabuk katal ke form khaitika ni mani katal mane ekdom puyen simsiang am haya sina sangjang mane to 3 বছর kha agi convener khorok sabai choli phaimani tabuk ke full fledged bor jak baikha je pot chongai nai jeng tabuk buskang samuno tai bok kwar thangani o na harmoi khaijak kha
समाजनि हामक्राय सिनि हदा दफा जाय देशनि हामक्राय खायथानिबो खायसा मिडियानि बोसोक सामुं दं आबनो जों सय सय के क्यां रुइनाय सिनि दफाव जे फ्रुतुबुइ माननाय आफनो सिनि सय सय सिसामुं सय सय हामसामुं उंनाय हनै जों पुइतो जावो आबगिनो ककब्रक मिडिया फरामनि सामुं दंनाय जे जों जेसो हदा दफानि देशनि हामक्राय बा ता सिनि जे डेमोक्रेसी सिनि जे मीडिया हजागो फोर्थ पिलार ओ पिलार नि रायदानि बिसिंति हिमिनो सिनि जे जेसो सोशल सिनाव जेहेतु सोशल वर्क जों जेसो सिनि सोसाइटी नि डेभलप खालायमा बाय बाक्सानो जों जे सामुं खायनाय मीडिया सामुं खायनाय रंनि बहायनो गाहाम हामिया जरावो तंगै थांनायनि बागै ताई सिनि सेफ्टी सिक्योरिटी डेभलपमेंट ताई सोशल वर्क अब हायरनो तेबो खालायनाय कायसा गाहाम जे थिनां अबनो जों नासिमुं नाहारैनो ओ मथा संसा जाखा खा खालायो नरक बरक जतनि चुबा चुबाय सिनो सामुं जासावै फायानो ताई अबहाय सामुं खालाय थानिबो जत अक्रा साखरा रंनि जेहेतु जों चुबा चुमानै दङ तिनि जे बरक फायका अब त्रिपुरा अब हास्ते अबनो पुया जे अक्रा साखरा सिनि दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो जे न्यूज प्रेजेंटेशन खायनाय ताई सिनि सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जतनो खबजाका अबगिनो सिरि अबनो ऑल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फ्रम हजाको ककब्रक चैनल नो ककब्रक कगनो जे चैनल अंखमानि बिसिंगो केबो अरो मोटामोटी खबजाबायखा अबहाय खैनो जों लुकरंनि बसुवा सुनायो जोंनि मीडिया रगनो गाहाम मखलबाय नासिकथुं ताई बर्न सुबावैनाय गुबै कगनो जे हरफान तिख्लाय दंथों उरदा नांलायथुं गाहाम निस्लाय गाहाम साबो तामु खालायमान आ जागावनो जतनो साखनांथुं आबसुनो जतनो हामबाय।